Li f'dinja li qiegħda tinbidel ikun hemm aktar minn 50% tal-investituri barranin fil-pajjiż li jgħidu li għandhom pjan li jkabbru jew jibqgħu Malta huwa tajjeb ħafna. Għal dan Ronilda Tart, wieħed mill-Managing Partners tal-kumpanija EY, li fl-aħħar jiem organizzat konferenza dwar l-investiment f'pajjiżna. Ronilda Tart kien intervistat fil-programm News.mt li xandar it-tlieta wara l-aħbarijiet ta' One. Il-fatt li għandek iktar minn nofs il-kumpaniji qed jgħidu jew iridu jkabbru jew jaraw li jibqgħu f'Malta huwa sinjal pożittiv. Forsi wieħed jgħid għalfejn mhux 100%, 50%, però naħseb li jkun realistiku wkoll, id-dinja tinbidel. Ġifieri il-fatt li għandna iktar minn nofs il-kumpaniji jridu jkomplu huwa żgur sinjal pożittiv. Fl-istess tħarriġ 4 minn kull 5 investituri qalu wkoll li Malta hija attrajenti għall-investituri. Tart spjega kif l-aktar kumpaniji li qed jaraw li jridu jkabbru huma dawk tas-servizzi u s-setturi finanzjarji fejn hemm ottimiżmu dwar Malta. L-iGaming huwa settur ieħor fejn huwa mistenni li jkun hemm tkabbir sostanzjali. Waqt il-programm News.mt Ronilda Tart fakkar ukoll kif studju li sar mal-Oxford Economics juri kif huwa previst li Malta tkompli tikseb riżultati pożittivi. U kien hemm ċertu numri tajbin, pereżempju Malta kif għattajjeb inti fit-2014 imbassra li kollha t-tielet l-inqas unemployment rate fil-Eurozone. Għet nitkellmu t-tielet l-inqas wara l-Ġermanja wara l-Awstrija. Anki bħala tkabbir ekonomiku, GDP growth, għandha growth rate li hija aħjar mill-Eurozone average. Aħna Oxford Economics qed ibassru growth rate ta' 2.4%. Intant Ronilda Tart spjega wkoll li fost ir-raġunijiet ewlenin li waslu biex l-investituri jaraw lil pajjiżna bħala attrajenti hemm l-istabbiltà.